le a tātou a mata I le tatalo. Mātou vi ia oelo mātou atua le nei tai a fou. Mātou whakatai a tamalo o lofa maoni. Ni lawa tai au, mātou whaamanuina, whaalina oe. Ia lo mana whaivavenga le li whaifui on toi tai mai le soifua ma le olo o lau whanau. Tai mai lau whaamalo longa, tai le malo si fou a toi au mai ata I mātou. Whaatai tele le li ia I le manawa, o le ea, o mea lava le li ia. Glory, o lo whaailoa mai ai le li o lo soifua o Iowa. O le mātou ngana le tai au le li ia. Whaamanuina lo suafa pa ia. Whaasili ina o Iowa lo mātou tua I mea Ta mātou whaatangsia le li le whesosoani. O laua fio I polokalame o le nei aso. Anga le mai oe le li ia. Anga ia anga lue ina o mātou rotu. A wale li le mātou au nanga whamanuia I le au paia ma lau whātua. Hallelujah. Le nei aso mai se fo I le li o I lava e fale mai le nei au nanga ia whai ma whamanuianga lau le tua. O lo mātou tautalangia I le taimi ma le taimi. Whamanuia le tua ia au na ngā lulua I so se whata I fia. Mai se le li o lau au whai ngā luenga. Nā talo ma leolenga e wala atu ia Yesu lo mātou li I male whaola. Amen. Amen. Ia to atu le au noa ia mali whaola tele I lau sunga le toina le tinu ia wa fo I ta whaatalofa le tai au ia o sila mai mo mai fo I tātou a inga ma le ngā whaola. Ia, waftai mo le am noa pasta. Ia el manatu o le a whai ia lo leo whai mawhongata mori. So le sunga le whai au. Pasta mai koreta ia whapewhoi le nei au unanga Global Kingdom TV channel. Ia e mate whatarofa toi me le ngā whaaloalo nei tai a fau. Ia I lau tapo inga Samoa mai maunti tele ia seipa ia mongwaiti ia manusa humaluia. Ia I nei tai a fau. Tatou au lia mai le rofa ma le ngā leo le tua. Ia tatou si whatasi leo le vi inga. I le tapa au langi. Jos whatalofa nei tai a fau le au whainga luanga pa ia le tua. Ia o lo whapenao na whawhaile le malu. Ia ele ngata I tutonu o Aotearoa ia e whapea ia tulu inga umo lei lanolangi. O lo whapenao na whiwhio ai. Ia alo matama whanau o Samoa. Ona o le tala inga. O le tala lei o le malo. Ia whatalofa atua I la ma le ngā whaaloalo. Ia te o le tangata o le tua. Ia malo whatua. Ia I nei tai a fau. Malo le onsai. Malo le whatotoa. Ia I le ngā ruenga le tua o le tatalo. Ia I pēr whamalolonga le tua. Ia te utou lau whai ngā ruenga. Ia le ngata whaile ia maua le tō whawha le tua. Ina ia mawani a nganga mo le malo le tua. Ia vi ia le tua nei tai a fau. Whatarofa tu 𝚟𝚑𝚘𝚗𝚒𝚘𝚑. Ia I le au whatotoa. I le nei tai a fau. O le au paia ma le au pele nei tai a fau. Ia malo le soifo manuia. Malo le tatalo. Ia o lo maua I pē au whainga ruenga le tua I le ngata o le platform. Ia o nisi au nanga. O alo matama whanau o Samoa. Ia o lo whapena. Ia o na tufa atua I pēa. Ia le upo le tua I le aso ma le aso. Ia e whawhanga ina I pēa. Ia o lo tau soifua whalenganga. Ia la le tua ngata I leo o mapaanga. Mainga. Le Global Kingdom TV channel. Ia o lo whapena o na fia pēa. Turi mata ia pēa. Ia nei Paul Kalame I tai au tai tasi. Ia awa lawa se whamaro stino whalenganga. Ia whapena o na ta oso ina I pēa lo tau soifua. Ia maso matau wola. Ia I aso uma. Ia pei fo lei tai au fau. Ia maloso I fumanuia. Malolo langi ma. Ia whataro whatua ila marenga whalolo. I le tapo inga si o tato watunu. Lei tai au fau. Malolo soifua. Ia o se tala lea ma se whatalofa. Ia marenga whalolo nei tūla o le aso pasta. Vi ia le li. Amen. Talofa. Whatalofa atu tato ainga ilungo penga tawailangi. Ia ulwhalmaia. Ia I fo I tai a fau. Ia o se tai au wavenga. Tai au whaamanuianga. Ia o toi au mai le li. Ia o tato o unanga whaawau. Ele ngata nei au unanga. Ia me se foi o so se au unanga ki misianu.
o lo tautuaina le tala le leia le li fatalofa atu i le uso ia lauvi Josio paftai uso mafuta manita e alfa mani faletua i le whenga iai mga luenga le nei aso ngata fo i lea le tofine i le li ia Nancy po o anga lea ngā lofa ia le tua tonu nau mafuta mai fo i tonu company ia anga lea atu le tua i whaiva matiuta le nei aso ia le tua atalofa atu i le uso i Lene ia malo le mafuta mai malo foi le uso pa fa naua ia le li se rai foi ngaluenga nei aso ia ia le li malo fa malos lo fatele mo le uso ma ainga ia fatalo fat foi le sunga ia Paulo malai ia le mafuta mai foi lita ia fa mo ni tele le tu ia ina ia le ainga li ia i koita tone fa mafuta mai God bless ia Pauleo ila tu le ua maua tu ni tai au. Ia ono manunga tatu taimi. Ia si foi o kalame fatula mai no le yasu. Ia le ala la tatu wa mai lo le. Manu tai fa le nganga mo oi. Ia wa fo ile se fe au tau moli ia e fa pena ona tu atu yo o tafa. Ia wa fo ia love single le yasu ia mese o tatu fai o filifilinga fai. Ia ma ia tatou i loa ele o mamao le atua o lo o iai o ia tatou ia naua e silasila mai lunga tatou screen i tatou tusi ma tatou autu ia o le atu ina atu lo i le sunga i le to ina ia le tino ia mo le amataina o le tatou maluta ea wha le anganga ma le anganga wha alwalo ia waftai pasta tai tama matou sauri matou te whalongo i la upu i le tai au nei ia ngalele mai lau fio ia liringi mai lo nga pa ia fetalai pe o nga pa ia tai au nei tau lawa i nei fa nga mai me fa nga o nga o tsakata ia ma te vai ma te le lo se mea te le ala le mo ai o ma talo mala au la fio lo nga pa ia liringi mai lo nga pa ia tai au nei le nga pa ia le uftia ai ma ua ia o na le nga o na sal ia fetalai pe o nga pa ia mo o la upu le fe au lea ia ai o finangalo manoto ai le ngata i leo la ue kanisia martino Cristo le au fatutua o le au paia ma le au pele li tae au le ina ia ta oso ina ai mato uma a mato fatatali atu i le aso na e fola mai e te toe fio mai ia mata ina la o fio fai wina la o fio amaia tele mau rumo se vingo la o fio tu mau mai fata wa ia ina o i lau moi Yesu o matalu wala utoni. Amen. Sa mole we sila ne ilungo le screen. Le we ile tusi. Ia male utala le o ma fa utala tu fa pe. O oe o le ipu filifilia. Ai o le tala le. O le tala ia le tusi le o ngaluenga iwa. Foi po sulu lima male se fulu wono. O lena tusi e luka whapea o upu ia a Yesu o upu ia a Yesu na whai ia Anania le perfeta ina ua aluatu Paulo e fusi mai tangata i o i Suria ai o inane na taia ai e popula o le atua o le alanga ka waso i lo ba ngai e toi pela i le awala le ta o sao malu atu loa no folo le falo simona le fai pa o mani o okola ia na ina ua fatolu ele atua ia perfeito anunia e anu le fale o tangata na le fale nga li Paulo atono le tala ua loa na e falo ai ele se tala fou ai o le au le tala le pe ua mato e manato foi e to a mai pea a mai pea ona tanto no ole upo le tua e fou pea pe la uma ngeli kusile ko la uma ngi ko la uma kaiao e o ale sa la uma e fou ole upo le tua ele ngata le fou ole upo le tua le upo la ye le ola e ola ya la uma mana to e au mai fai le lukale foi o ole ipo filifilia
oe o le ipu filifilia a Yesu. Neanga ngare fia ana lia, ufai atu iei, o whalongo I kala nakanga. Ese sawa o tangata ngai o Yerusalem. Ale foko e sawa ngele me mamau. E sawa fosi atu tangata. O le upula le, o le upo Yesu no fai. Alu, o le ipu ua o filifilia. O ai le ipu le tautala I le fiopa ia le tua. O Paulo. O Paulo o le ipu filifilia ke riso Yesu. A leo ua mawhauru tala atu whapea. O oe o le ipu filifilia. A whai o le te mai moa mai tai angi ke risiano ma le upa ia, ma le au peli, ma le upa ia. Ma le tino ke riso. O oe o le ipu filifilia a le tua. O maa ua foi, o isi ipu filifilia a le tua. Lea la o le hase o maa whaitau atua foi pui e lua. Ia o na nga ia to e lole, ia o le maa whasoa di tai au ne. Ia tato whanongolongo foi. O lea se fe au o le a fifi mai I tonu I. Ia mo tato. Lea ma upo Yesu ia na lia. E winga lai tangata le o sauru. Ora kai mi lea. E le suia mele ngor te maloa. Mai a sauru. Ia Paulo. Ia la ma whaitau atua foi pui e lua. Mara ngā loa roa pa. Ia. Aua whitalai mai le li ia te ia. I nā luia. Awa o le ipu lava o ia ua filifilia mau. E momoli lo ingoa I luma o nuu ese. Matupu ma le whanaunga I 𝚟𝚒𝚍𝚎. Awa o te whailoa atu ia te ia mea tele e tusa o na tinga ai o ia ona o loo ingoa. Lua a whaipo ia. Leo a whetala ia tūle atua ia anania. Alu. Ai whaitau lunga atua o whaiupo ia. Suli mama sulu ono. Oi ngai whaase a anania. Oi ngā lea makameri tanga le. Leo a maa mai a whaiupo e lua. Le leo na e tango e whaikau a kore tanga. Ia ua whailu si le fia. Ia malo malamalamba le lei tanga. Leo a maa mai e whawha whaiupo e lua. E tau whai atu ese maa whasoa le tae aurumi. O leo o whai atu iai. Ai le fifia ni e moso. O meo whanongo I kala ni kantanga I o Yerusalem. O le tangata e saua e le kalesia. Le fo saua I o le me mau. Leo o mai I Suria. Saua e asu. Saua sai etu tangata o le loku lea. O pula ia o po Yesu. O leo whai atu ia na nia whai pule. I nā luia awa o le ipu ia ua filifilia mau. O Paulo la, o le ipu filifilia le tua. A whaila o le ua e mai moa mai le, ni tae au le whamarosi. O ma whai aku ulo lea. O oe o le ipu filifilia Yesu. O oe o le ipu filifilia le tua. O le fasili. Ai se awa filifilia ai oe. E whai mai ipu ale tua. O le fasili le mo tato uma ke usiano. Pe a whai o tau mai moa mari tai au nei mi whaalo longo mai le upu le tua. Ma le whamalosi le ua mata loa tua. O le fasili. Ai se awa filifilia ai au. E whai mai ipu ale tua. Ai se awa. O le whamakana mai e kongo fo ipule. E whala mea le tonu I. O lea mate fia tana noa tua I le tae au li. Na laipe na mafua ai. O na filifilia Yesu saulo e whai maipu mo ia. O le mangingo I o upo Yesu le whai I. Pamai. Pamai. Awa o le ipu lava o ia ua filifilia mau. Awa o ia o le ipu filifilia moa. Nisi upu. O filifilia ia saulo. E whai maipu. E ngalue pe a ngā moa. Nisi upu. Pe a matua tau whamatara tala te di poilea I le wingo upu ia Yesu.
Kaka ko ai lai. Ole manatu mua le mau ko mui. Fa mai. Mga ko mua fa mai. E mo moli lo ingoa I luma o nu ese. Ole mele nga lenga FILIFILIA. E Yesu ia saulo po Paulo. E alu fea. E alu la mo moli dea. Ole alu me moli. Se loku. Ole alu me elefa me Yesu I. Mo ele te mai mama ua. A fai lau tātou o IPU FILIFILIA a Yesu, o le alaka ko mea mamori. O le loko, o le kāresia, o le whaapotutonga, o le ai. O le ale mea lea whinagalo o Yesu I. O longa ingoa. Mo moli longa ingoa. I whea, ingoa ese. O le wara a winga leo. O saulo po Paulo e Yesu. Ea, e alu e amenonga ingoa ese. Whawhenga o meele ngō Yesu ia Samoa. O ai, wainga saumare ngō Yesu I Samoa, ma oinga ki mai mō mai maua. O Paulo. Ele sauma Pekelu. Ele sauma Ioane, ele sauma Iafopo. Ele sauma Bartolomeo mai uka po ai. Wa sauma Paulo. O le ale mea sauma Paulo I ngu ese, ele o ele ki mai mō mai maua. Wa sauma se loku, le ai. O le ala mena sauma Paulo. Wa sauma le ngō Yesu. Wa aile manging ngō le au marasa wali I tae au le. O le ngō oinga ki alma oi. O le ngō lau loku ngai ki alma oi. O le kari, ngai sisele ngō ngai ki avea. Tu lau le ngai kai au. Ma le au whai ngaru wenga pa ia le tua. O upa ia le tua I whapenga. A fai o ise IPU FILIFILIA le tae au leo mai moa mai pe o maka mai I le fe au ma le whamanosi le tae au le. A fai o e a vea le ngō lau fai fe au se kurou e se se mea ngai ki a vea. Fa feo o na e whamau ia le upu le kaukala koi e se le ngō ngai ki a vea. A le ka mai. Fa mai a Yesu ia andia. O le kangaka leo o whai maipu mo ia FILIFILIA. E alo e mo moli longa ingoa. O le ingoa ai. O le ingoa Yesu. E leo se ingoa sesi. E leo se ingoa se kupu. E leo se ingoa se aposkolo. E leo se ingoa se perfeta. O le ingoa ai. O le ingoa o le alo pele to tasi o le tua. O ai, o Yesu, le alo winga longa ingoa. O le whaola. I le laro langi uma. Ia I oe ngai ki mai moa, mai mama ua, lea ma ki whasoa kuri kai hau. O le mangaku mua rea. Na mafu ai o na FILIFILIA. E Yesu Paulo e whai ma IPU FILIFILIA. O le ala me whai Paulo. Alu e ave le ingoa o Yesu I ngu ese. O na manatu e lua. E ke maua e kongu I. Ke maua e kongu whai upu I e wha. Le o e lua, le ma whai te aua tua. I mea I e whare ka muri e kukai au ke. O le mea lua. Whai mai. Matupu. Ngu ese makupu. Kupu ai. Kupu laulangi. Ngā o I ai Paulo I kupu I. Ngā ku ai Paulo I lumo kupu ma sui komsula ma tangata uma. E lei se si e lei ku ai. E lei se tupu I ngā o ngā pō. E lei ku ai e le aposkolo I. O ai. O Paulo. O Saulo. E lei I tu ai lei pu lenga FILIFILIA e le kua. E maka u kia le FILIFILIA. E le atua o kangaka ngai. A kako kilo I le sila. A Yesu I tangata lea. Ora kangaka e whapea ke leo e whaku. E le FILIFILIA pe na wa ai Yesu I kangaka e le kiki no whaku. Wa ai pe sila pe FILIFILIA Yesu le kangaka lea. E ke leo e whaku.
E koa le loko. Whawhenga ka koe loe koa le loko kumanoa. Le ngofo i e sa le mara wanu i e su i alu fusi mai kanga. E sele ai. E sele a kungu ula wanu ye. Wai le wa uma kongo i e sa le ma pui le karesia. Ana wanu i ngu kua. Oi ngā kakue loa i. Ole kamaloa. E kele whaku. E kele loko. Ta lewa. Wali liu e Yesu i e whaimanga ipu. Nea la. E kau whaari ku fia poko am ngia e whamai Yesu le. Alu. O le ipu o FILIFILIA mahau. Mua. E avela lo mua i esi. O le ana fina ngā lo Yesu. Ia o lo ngai mua i esi. Anga lei Paulo e leo o mai a oele ke mai mo mai kai au nge mama o ko. Anga lei Paulo Mikaele lo se mo Yesu. Vai le fina ngalo o tato o li o Yesu ke. Ai sea le anga e lofa. E a lofa e le lalo lu. Me le ngai nga fio mai. Ai sea le anga e lofa lu kama e a lofa le tua. Le fa mai o le tolu foi pe suru o le mama sangi. Ua whape alama o nalo whamai o le tua i le lalo rangi uma. Wa ia awina mai ino nalo pele totas ina ia le whano se tasi e whatu tua i ate. Neu wai ke leo le alofa o le tua. Alofa o ia Samoa. Ai whawhenga o mai la ia le ngoa o Yesu. Ia Samoa. Au mai pau. Au mai e le pula. FILIFILIA e Yesu le pula. Ngu ese makupu. O le mga koe konu. Le whamaua e ai tone. Ma le whanaunga a Israelu. Praise the Lord. Ma le whanaunga a Israelu. Kei lor ke mi ngā anu i paulo kara i le tala leimu ese. Ngā alu sa o a paulo i sunako. Ele i alu a paulo i kua aku le sunako. E kala i e kala lei. Aisea, mlanga o le kala lei whamai ngā mua mai i ai. I saiuka. Ko mua mai i saiuka e lengi mangu ese. Ele i tia ia ele. E Yesu lunga ngu FILIFILIA. Leanga o le ngu ngā mai Yesu Leatinuu le i le tribe o Yuka. Ma le whanaunga Israelu. Ile anga ia po Paulo i ngu ese. O le mele ngā take le Paulo i langa kala inga. O le sunako. Mea ka o le sunako. Ele aise sunako i ngu ese. Ele i uru fale i le aposkolo. Ngā luaku le kukongu ngā. I sa paki ka kasi. Wa inga aso ia. O le sa paki uru sunako. Sa paki uru sunako. Sa paki uru sunako. Wai ka ngaka i e kumu kongo sunako. O ka ngaka Israelu. O whea sa iei. Lea sa whaka whea i kue whao le raranga. Mai le arkai. Mai e le kaimi o Nebuchadnezzar. Perisia. E lengi. Roma. Kaimi Roma lea. Lea sa iei li tangata lea. O Saulo. E aluaku la ingu ese. O kiki le Mrs. Street mase ai o isi sunako o kangaka yukai. O inga ala e mawai tangata yukai. Aisea, le anga o inga e o i tangata yukai. Mo le lako sa paki. O ila le ngatake le aposkolo. Ele aise sunako i ngu ese. Ele iulu ele aposkolo pau. Kasi are ai ngā laku paulo ele isi sunako. Ngā Filipi. Amen. Paua ngā o le ngu i masko ngia. Ngā luaku la poskolo. E reise mea ka o sunako. Ai rakunga. Ia o nai whai e whawhini ele karesia. Whai whea. Whai lunga rau wai. Arfisiri o whea i kama. E makau kia. O i ngā rei whingi kau ka ua. O e le whatau ie. E ngoi ali kia. O ia ngā le sa kai ka ia e le kele o ki ngā. Le sa whai le loku mamafukanga i lunga o le awai. E le si sunako.
pa ua le o le ngu le isu na ko nga kau ye la poskolo pau inga ua alu ingu ese nga Filipi nga ngu mai nga fe la poskolo ele ese ngu ele mo ese mele ka o se su na ko Amen. Sarai o fina ngalo le o Yesu ia ave lo mai ngoi no ngu nga makua ke enga e Israelu 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 sa e Peru ia Yesu le kaimi o Yesu nga makua ke enga ele karikongu ai fai kaula ile maunga Ioane mo fai posulu ngafa mai nga make enga le fai posulu kasi e oso mo fai posulu mai o ila to o na talia o ia ma fatu to i lo suafa na ia avatu ia o lea manguia e ka uai ila ko o fa ngau ale tu ai o ngu ese o lan me le fa me fai posulu kasi wala ko ke enga ai oso mo fai posulu lo mai o ila to o na talia o ia ma fatu to i lo suafa nga ia avaku e le manguia e ka uai ila ko o fa nau ale tu ai ia nga karia o ngu ase o ngai ke mai mo vai mama ua o ka konga karia Yesu se upu le ngu marako ke enga marako le ko wa ele lofo Yesu i longa ngu e ui nga ke enga ane nga koe ka penga Yesu le ka ngaka e koe anu koe Amerikana le koe anu koe ave no ngai goa koe vai whape i mai ni ngea unga kupulanga o ka koe o ka ese ke enga o le ngoa Yesu ai amu ia oenga ke mai mo mai mama ua mai ka ko Leatinuu Keriso o le au whakua le au paia ma le au pele le kai au ngei ka ofi mau le ngo Yesu ka ofi mau le ngo o Yesu ai sea le anga o Yesu nga sau ofi le kaulanga mo oe mau mai ka ko uma inga ua ka ko anga sala ma fua mai la o ka ko urua i makua ai whawhekai la e Yesu Nenga sau wosi kaulanga mo kako ang sala. Mamai aro matolo lufur ko. Awa uang sala tangata umba. Wale o aile vi inga mai le kua. Anga sala kako umba. Ai faktai le wa saula Yesu. Saula osi kaulanga le. Ne mo manga lo eta te masa. Ma foi sia inga o kako kalia nga Yesu. Kako kalia le tau langa nga maliu ki nga aike riso Yesu i lungar sa kaulo o nga o kako wang sa fa malo tangata o lupesi fa malo ya keo sa mo pe a fai o kako ma lama le leile upu ale tu mo moli le ngo Yesu i nguwese makupu a koa malwhanaua Israel koru me i o ma Ora mea muri la le. Le la fa uma to e fa malo si ka eu. Pai mai. Awa o te fa ai lo ia te ia mea e tele e tusa ona tinga ai o ia ona o lo pingoa. O le atu mea ki ngā. O e ki ngā le loku. O e ki ngale ngo o lawa e karesia. Turou sa mo marau fa fonga le tai au le. O le me nga ki ngai tono le karesia Keriso. O e ki ngai to tono le karesia Keriso o nga o le ngo Yesu. Kari o singa, e kari o e maua. Ale fa mai i Yesu ya nadia. O ke makua whaai loa ia ke ia me tele e tusa ona tinga ai ile a ile loku ile karesia ile a ki ngā o ngā ole ingoa o Yesu le leipe a whai o le tato te ti ngā o ngā ile ingoa Yesu
Ai le anga pe fai o le ka ko ki ngā ma ki ngā inga I kongo ngā ruenga. A o le ngō sistanga. Ti ngā I mea e tele. O le a o makua e fai loa I ai le ipu lea. Mea o le a makua I ki ngā I ele kasi e le rua le kolu. E kele mea. O le a makua I ki ngā I le ipu whiwhiria lea. Ona o lo ui ngoa. Le ngoa le ngoa Yesu. Ma ai le mangingo o awa onga mawheta lainga Yesu. Le I kongo le whasifai kau. Talai le ngoa Yesu, momoli le ngoa Yesu, koe ki ngā le ngoa Yesu. Pe kalesia, ma le au paia, o le tino kiriso, le au pele le tae au le. Ia kako ki ngā o le ngoa Yesu. Awange o kako ki ngā o ngisi mea, ma se ngoa se stangata. Ia po se ngoa o se loku, po se ngoa se kalesia. Le angana mele le tupu le ono po. A ole ana mele fai mai Yesu ia anania I. Wo umar kai milea. A ole ka kia I kala lea. Mo ka kou I le ngua kupulanga le kau kei. Ka kou ki ngala onga ole ngoa Yesu. A le ole ngoa sistamata. Praise the Lord. Vi ia le tua le tae au le. Ole ngoa inga ki ngā. Ole ngoa inga ki ngā I lau kala inga ngai whai. Ole ngoa inga ki ngā I le loku ngai ke ngalue. Le e kale sia ngai ke ngalue. O isi ka ngaka o mwhea moa I so le ngoa loku. Ole ngoa le o mako loku. Ole ngoa le o mako loku o USA. Ole ngoa le o mako loku o le FAI. Ole ngoa le o mako loku o le USP. Undercover. Por TPT. Mai. Alam mele fa me Yesu I. E ki ngā onga o lo ingoa. Amen. E leo fai mai ole a e ki ngā onga ole kalesia. Pe fai mai ole a e ki ngā onga ole loku. Po seisi a me po seisi ngoa. O se ngoa se kupu, o se perfeta, o se apaskolo, o se faife au, o se au aunga le tu, o se kulou kai au nge. O le ngoa I le kaukala Yesu I, o longa I ngoa. Amene, ma amene, ma amene. Kako whaalongo lai kala kakare. Le tala ale tangata, ma le tala le ipu FILIFILIA. Ngakalia e Paulo ia upu ia. Ngakalia Paulo ia longa walau inga. Nga malama Paulo I longa walau inga. Sa moa male au keu siango I. Nga malama Paulo I longa walau inga. Ta o lefa mai I e ki ngai mea kele onga olo ingoa. Ako ke lora kalara. Ale ipu FILIFILIA le mawhai e makau kia. Le la fa uma koe kako fa soa I tae au le. O ke mga ora ki ka moe sue I ngā ruenga e lufukas fwai upas furutolu pea fai o ilokus le la ka moe fai ka upui e fa mai a koe I le ma fa ma rosi I tae au le. Kako fa rongo lai upor ngaka. Upor tangata ngai I loa longa wala winga. Ngai I loa o ia o le ipu. Ngai loa e Paulo o le ipu. Ok, lo le mea rea o le ipu. E ka ua le ipu. Mo le ngā nuenga le atua. Arisiri. O e loa o e o se ipu. O e loa o e o se ipu. Mo le ngā nuenga a Yesu. O e loa. Ka ngona o e kari. Ka o e kari la ofisiri lea. E kai au ngi. Ai o ke karia ko e ofisiri lea. O whape I mai lau ipu. O whape I mai lau langa ma lau o nganga I le kua lea. Leo wa ia FILIFILIA au e whai ma ipu.
o lo kausi au o lo va ai au o lo o fa mama o lo o fa pa ia au e kali e ma lo ir siri le ale o fisiri ku fa pe ya ke o le si pu fifilia o e lo le pu fifilia o e lo o fa mama o i lumo o le tua o e lo o lu afta o le ipu fifilia e mo lia le ngo Yesu ke le ir fisiri le e fai kaula le lua Timoteo mata upo e lua foi upo e lus furu mar foi upo e lus o kasi ma ngai ai lua Timoteo mata upo e lua foi upo e lus furu foi upo e lufu kasi ngai fai mai o lai e ipu la au mai ipu o mea lai le fale kele mau ipu lai le fale kele fa mai lo mau o isi ipu e kaule inga o isi ipu e kaule leia o longa winga e le o ipu umale ko kongore karesia a Yesu e kaule leia la foi ai mai ipu le anga le kong o se o onga le mota topa fa kaule kusi le lua Timoteo lua foi po los fulu mal foi po e lu fulkas e kele ipu le kongor farkele ala fa mai Paulo li apostolo le kusi le longa kalifa le nga o isi ipu e kaule nga inga o isi ipu e kaule leia o le fisili o e se ipu kaule leia le kongore karsia ke viso o e se ipu e kaule nga inga ai kilo e se ko nga ipu la e o ipu la au o ipu o mea e se ko nga ipu le kongore o le karsia ke viso vai mai no la io foi po lusul kasi o ma ngai io foi po lu kasi akia pele o ko foi la kiki e lu ngoi pule fa uma po lo le po la pastor le ipu ngai e lo o ia o le ipu filifilia ngai lo e Paulo va ia ngai lo e Paulo que ia ngai lo e Paulo leo ia ai sia le amo o le ipu e pa ia mo le ali ele kakau o nga whao ngai i ka ko o ipu mo le ngā nuenga le kua ia ai le pa ia ipu palpala mea ngā le kele ngwhai e wharasaio e mai Yesu o kou wharasaio o kou wha ila mai fafo o kou fufuru fafo mā ngai ma le mama mā ngai mai fafo ako kong le kumu iwi mamango Alana mele finangalo o Yesu famagai fafo fufuru makong ai le famagai fafo ai e via kokong nga o vivio kanga kauki le kokong o e mau makako uma pe akako le loa la o makeu kako from inside out ele o famagai fafo a kokong kwa tetsi pe me amakan fama mai from inside out. O kokong makafa ma mai le ipu. Mole malu wenga ale atu. Ka ho ai la foi po lu ka si foi mai. O le nei ai se tasi e fa mai nei mea. E fai o ia mai ipu. E fala mele ka mai. E foi po le lu ka. E fai o ia mai ipu e tau le leia. O oia se ipu ka le leia. O oe o se ipu tau le leia. Kari e uma e kako. Le mea lua. Wha mai. E wha saina. E ke loa o oe o le ipu filifilia. O le ipu e wha sa. Lalo winga o le mea. O le ipu ke ngofa oe ma wawa ai oe. E wha sa. O le ipu wha sa. Wha sa mo lea. Wha sa mo ngā ruenga le tu. Prepare yourself. More ngā ruenga re tu. O e o le ipu whasa. O me kolu. Kai mai. E ao ngā foi mo le ri. O e o le ipu filifilia. O le ipu ea. E ao ngā oe ao ngā kako uma. Mo ai.
mo Yesu. Le mea muri. Whai mai. Ua sau nia mo ngā luenga le lei umma. Ue vai mo le ipu filifilia. E kaunga. E kaunga kau le leia. E kaunga whasa. E kaunga ngā moleli. Ua sau nia foi mo ngā luenga le lei umma lava. Ue ka penga I mei. Ue ka penga oe le ipu filifilia I mei e whangu whalau atua. Leo ko kusi mele aposkolo I longa kari whare nganga o Timoteo. Lua Timoteo mka upe lua. Foi upu e lua sifuru male lufu kas. Ai ngore tua Maritino Kieriso male au paia, male au whakokua, male au pele le kai au hei. E kari e oe mei ia mo whaiakua. Aore a whauma tu le whamarosi. I upu ia le aposkolo paulu. Lempe o mo whaiakua. Ke maua le ngā ruenga lua sifuru male tasi. Whai upu e se furu mare tau. Se o kaku whalongo lai. Upu o le kangaka. Ua ofo I ngā aku longa ola. Ua ko I ngā aku o ia o le ipu filifilia. Alu waku a kae pea. Alu waku a malepe ai. Alu waku ai le valonga vala awinga o ia o le ipu. Ngake momoria le ngo Yesu I ngu ese. Ngake momoria le ngo Yesu I kupu. Ngake momoria le ngo Yesu I le whanaunga I 𝚟𝚑𝚙𝚢. Alu waku a uoki ai. Aisea. Ua ofo aku. Longa ola. O ia o le ipu filifilia. Mo Yesu. Ka whalongo la ipuia. Lela whamae atu I kako. Whamalosi kai au ngi. Tau te wheta ngisi ma whaati ngā tele lou loto isea. Ko ke wheka ngisi ma whaati ngā tele lou loto isea. Pamainu la paskoro. A ua o sauni lava au ia fusia a ia Pamai, a ua o sauni lava au ia fusia. O sauni polo. A sai a ia sai. Ele popole ai. O sauni. A leo fai aku I tangata. La ko wheka ngisi mai e mawhaki ngā mai loko. A ua lea. I'm ready to die for Christ. Wau saungi o ke oki mo Yesu. Ia la wha umako puia, kakoha. Umarolo kakoha maros. Whai mai. A ia o woti lava I Yerusalema. Wau saungi lava au ia fusia. Wau saungi foi o ke oki Yerusalema. Ke usia por kai au ngai. Ua e saungi e ke oki mo Yesu. A whai o oe o le ipu filifilia. E ke mamolia le ngō Yesu. Ua e saungi e ke oki mo le ngō Yesu. Ua whiangi kangaka e o koe o mai. Aisea. Ngā wakua wakua me oki iso koe o mai no. Aisea. E le fia oki. E le fia oki mo le ngō Yesu. A rewa whamera paskoro. Ko ke whaki ngā mai ea o le a I lo uroko. Wau saungi lavau o ke oki Yerusalema. Wai le whai unga upui. Ona o le suafa o le ali o Yesu. Saungi Paulo e oki Yerusalema onga o le ingoa o Yesu. Le ingoa le ngā makamairika ko whasoa. Le whai mai. O le ipu o filifilia. E sau e mamoli lo ingoa ingu ese. E mamoli lo ingoa. I le whanaunga 𝚟𝚑𝚙𝚢. A leo wha o sau ngoa me leo kaukala me la paskolo I whamai a. Ua o saungi lava o ke oki Yerusalema.
ona o le suafa o le ali o Iesu Keriso. O le tangata ua ofo i ngā kulonga ola, o ia o le ipu mo Iesu, a e aluaku ai ke oki ai pe ia. O le tangata ua ofo i ngā kulonga ola, ua malia e alu e oki. Oki i le ingoa ai, oki le ingoa le loku, oki le ingoa se karikongunga, koe vai isi karikongunga ai. Ko vai karikongunga mo seleni. Ua oki e kangaka, ua o kangaka malia e oki. Oki lea, e leo le ingoa Iesu. O la e fe oki kangaka o ngā le ingoa le lako karikongunga. Muslims. Ai hano tato tatu. Ia kako woki i le ingoa o le suafa o le tato walii o Iesu Keriso. Leo e wharonga iai. I upu makala le ipu filifilia Iesu. Le hawa koe kaukara mai iai. Ua au saungi. O ke oki Jerusalema. O ngā o le ingoa le tangata. Ngā ia filifilia. Isi upu. Ua saungi e ke oki. I le ingoa Iesu. I le tae au le. Ia whamanuia mai le tua. Alofa le ngā pa ia mawha atoa. Le upu malanga sa vali li tae au le. Mo oi. Le uso. Le kua whawhingi i le ali. O ka kou. O ipu filifilia a Iesu Keriso. E swafa Iesu. Amen. Pastor. Ia le tua. Whaftai. Lo sunga toina. Whamanofo i le fulfola ni tae au. I just want to take us back before we close this morning. I le maule sa taua i le toina ni tae au. A o i lato uma. O e na talia o ia. Amu ia o e. Amu ia i tato. He gave us the privilege to be called the sons, the children of God. O leo wa ia au mai lea wanoa ia te i tato. Oi, o nu esi. Aisea, wawa te ena i utaia le ngō Iesu. Whamela i o tato mau ni tae au. O le upu le iei i, but the Lord says, go. On whitalai mai leo Yehova ia te ia, i nā alu ia. Where are you today? O whea ngai ke iai i le aso ngei ke wisiana. Tele tangata ua filifilia. Tele tangata ua uma o na whauina. O e alo i momoli le fina ngalo le atua enuisi. My goal, this man is my chosen instrument, and the key word there is to proclaim my name to the Gentiles. Whaailoa, fola. Momoli. Lea le ingoa Iesu. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And their kings and to the people of Israel. Lumo tupu, lumo Israel. A tato tu i le loto le tae. E ke anu i le si o manga e le iloa Iesu. E momoli e le ingoa Iesu. Lumo tupu, alu i lumo makai. Alu i go kongolo. Alu i go kongolo malo mai ke fai malo oi. E malo mai ke au mau mai ngofu ai. Alu i go kongolo ka penge kai momoli e le fina malo le ingoa Iesu. Amen. Glory. Hallelujah. And I will show him how much he must suffer for my name. O le whaipula sumal fitu. Mai ona alu leo anania. Ua whaahe e ona lima i lumo le tamata o sau. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Ese le maa ngai o upo tamalua. Mai la i o anania. Lo usoi sau. Ua awina mai au e lea li o Iesu.
sa whaali at oi le ala na e sawai ina ia e toe vaai. Ma ia whaatu mawina oi i le anganga pa ia. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Tō tele lau filifilia. Tō tele lau wō. O ma le anganga pa ia. O ma le mana o le atua. O ma le ngō Yesu. Pei ona tufam whaasoa atu to inga ni tae. Vai po sa o le ngō ngai ke. Vai po sa o le message le kako ke ni moli. Ai sea. Le anga wana o le ngō Yesu ke riso. Tātou te mau ai le o la tanga. Hallelujah. Amen. Manaia. O te whakailoa atu. Ia te ia me tele. E tusa ona tinga ai o ia. Ona o loo ingoa. Wa uma ona fola mai e ke riso. Wa uma ona polo misi mai e ke riso. E maua o tau e puapua ngā. Au te le tu la fua ia te o tau. Hallelujah. Glory. E ora ke me ke alu ai. Makako wō ai. E ino sia oi ono le ingoa lea. E fai tangata ia te oi ono le ingoa lea. Amen. E fasi o tia i tātou ono le ingoa lea. E amusia i tātou ono le ingoa lea. Glory. A fe mea. E na te whaai loa mai a te i tātou. Nea tele. E tusa o na ti ngā ai oi. Glory, hallelujah. Kai loa mai e. Kai loa mai Yesu. Kai loa mai e le ngāmpa i. Amen. Hallelujah. Sa moa ni tae. Oi o le ipu. Filifilia. Mole ngā luenga. Amen. Ale tō. Amen. Glory. Hallelujah. Te wisiano. O tātou. O ipu o filifilia e le tō. E whamanuia mai le tō ni tae. Hallelujah. E mana wātua ni whamanuianga i ate. Hallelujah. Tamani ni tae au. Matou whaalongolongo le li I matuto ai lo whetala I mai. Ia la ma oelu matou tua. Aftai le li ia wa te whangu le li. Hallelujah. Wa umona e filifilia I matou. Yes. Wa umona e au mai le mana. Yes. Wa uma le li ona e whauina I matou te o. Alfisili le ni tae au le li. O whea lea matou te iai. Amen. O matou whaataunuina le li. Le polo a inga sili na e au mai. Le io matou o atu e whai nuu uma lava maso. Hallelujah. Pe ona matou whaalongo le ni tae au. Ua umona e au mai a te I matou le li. Hallelujah. Le mana. Le pule. You're mighty and you're holy. Ta ua I matou o whanau a le li. Hallelujah. Ta mani ni tae au whamanuia. Hallelujah. O lava o whaafonga mani ni tae au. You're some. Mea le nei fe au le li o se. Le sona. Hallelujah. O se lui tau I o matou tangata. You're some. Ia aua ni o matou toi nofo le li. Hallelujah. Matou atu le tua e whailoa lo ingoa. Hallelujah. Whailoa lo fina ngalo. Whailoa lo whao la tau. Whailoa. O nā oe pule au le li. Tama bea o matou tangata. Oni a fianga le lei le li si o manga lo matou iai. Le mawhai le li o na matou whailoa le li. Lo au whaiwa. Hallelujah. Wa whainga tā. O puapua ngā mati ngā le tua o le ngā luenga. Hallelujah. Whaamalosia I matou tama. Whaaloto teleina I matou. Pe oti le alapa le tūlanga matou te iai. Ia matou wō e momoli lo ingoa. Hallelujah. Ia matou wō le li e whaailoa lo whaolatanga. Hallelujah. Pātai tele tamā whaamanuia. Ia si o matou ainga le tae au e lava o whaamnoina le taimi le li. E mafuta mai ai. Hallelujah. Ia iai le tua o manuia whaamanuia si o matou atu no pele o Samoa. Mai se le ali o lau au whainga luenga tofi. Thank you, Holy Malo man Spirit. ka pineta le ali. Hallelujah. Mai se le tua. Ia au. Thank you, Holy. Ia whaamanuia mai nei tae au. Hallelujah. Ia ko kalame whaawau o nei aso. Tō mau atu ia te oile vi inga. Nei maso uma e o le whaawau. Whaawau lau. Amen. Amen.
Ia, e toi mole atu le whaaftele, tātou aina ni tai au. Ia, i le mai moina, ma futaina mai fo o tātou ma luta au whaaleanganga. Ia, o tātou spiritual breakfast, ia i tai au te tasi. Ia tā oso i pei tātou. Mene. E whaapenga inga i tātou. Praise the Lord. Ia, ma tātou saulinga mai tātou whulaunga. Ia, ma le ta nei, ma le ta mai a Leatinuu. Ia whaamania tele le atua i whaiva ma tiuta nei aso ia. Tua pēlau sunga taina. Ia, i sau noanga, i whaamai a mei tapo kalame nei wa e ngole aso, malenga whaaloan. Ia, whaftai pasta mole au noa, ia mole atu le whaftai, ia i wompa anga, World Global Kingdom TV channel. Ia, mise voi lau whainga pa ia le tua, o lo ka penao na mai mo mai foi ma, sisilo mai matapo ia foi nei po kalame i tai au taitas. Ia, mole atu le whaftai, alo winga lava le o tātou, ia le taimi leo o tātou iei. Ma le taimi o le tātou ngā lue whaatasi, tutu whaatasi. E tau soa le atu la au le atua. Ia ma le taimi nei, ia, ma te whaato whaatu, ia i nau whaasausango sa moa lei tu nā le aso mai a te nei, ia le atiru ma la whamafolu i whaapewari sunga ia Pastor Mike Pureta, ia o ia lava lea o le lipule, o le CEO, ia o le lei ala le ia ma le anga whaaloa le tu la le aso, ia le atua. Sei fua mai manuia Samoa, tātou toi whiloai, ia i tātou lao ai. Shalom.